Dobrodošli, dragi gledalci, u novu epizodu Ove setimane, gdje obrađujemo što se desilo ove setimane, kao što samo ime i kaže. Opet smo tu, ja i Kumare Sotares, tri put dalje odsutan s nekim svojim obavezama. Ove sedmice opet imamo 5 tema, kao i svake, jeli, kako to već ide. I, boga mi, ovom prilikom nam je, a dobro, nije većina, ali 3 su nam teme, ovako da kažemo, regionalne, 2 su internacionalne. Tako da, lijepo, imamo li ove sedmice lijepe teme? Nijedna nije dobra. Nijedna nije dobra, ali barem ove prve 2 su smiješne, pa onak, tragikomične. Tragikomične, tako da eto, barem nešto za početak. Znači, prva naša tema je o liku koji je samo tako išetao iz UX-a da dočeka svoje goste. Znači, počinjemo odmah sa najsmišnijom i najzanimljivijom temom. Što imamo reći na tu temu. Znači, nevjerovatno, a? Mislim, generalno kad je ZX, UX, žspu ili kako hoće, god ćeš da ga zoveš, naš zatvor hoće. U suštini tokom godina smo stvarno imali mnogo situacija koje su onako, ovo se samo kod nas može desiti, niđe drugo. Ali doslovno čovjek koji je zatvorenik je izašao na prijemnu portirnicu i kaže, i tu su ga pitali ovi iz obezbjeđenja kao, alo, okle ti, zašto ti ođe? Došao je rekao, došao sam posjetu, ja se čekam, došli su moji da me vide. Ali meni što je u stvari, hajde to, najsmješnija situacija, objašnjenje, kako se to moglo desiti. Znate li, čisto eto da znate, ako vi kad završite u zatvor, nije dozvoljeno da vi kao zatvorenici izađete iz zatvora. Eto, čisto ako neko nije znao. Pošto objašnjeno je da ovaj čovjek, on je od skoro u zatvoru i on je, i nije znao tačan protokol i proceduru svu i on je, umjesto da pođe ovamo gdje treba bude zatvoren, on je pošao vani izvan zatvora da sačeka ljude koji su mu došli u posjet. A mislim, pravi domaćin kad razmisliš, realno gledano, mislim, a i znaš kako, desi se svakome da pogriješ. Sad nije znao čovjek, mislim, što ćemo sad, Što si još očekivao, da na svaka vrata postoji stražar, kako zove, ma jesi normalan. Nije ovo policijska država. Mislim, malo, ipak, ugledamo se na neke mnogo razvijenije države, skandinavske zemlje, gdje, mislim, imaš tako, mnogo je slobodnije, mnogo ležernije i to je sve, mislim, gdje si sad pogriješi, nisu mu došli kad je došao i rekao je, alo, ti si došao da oslužuješ kaznu, ne možeš da izlaziš iz zatvora kad ti hoćeš. Ali on to jebi ga zaboravio je i onda si samo došao i rekao, I'm head out. Desi se, mislim, pogreši čovjek. Eto, znači, nemamo puno to za reći, ali eto, zanimljivo je i jako je, eto, nama smiješno, što se ovakve isto stvari mogu desiti, tako da, pozdrav, pa dočekaj goste, to je sve. Mislim, ova tema, kao i sljedeća tema, samo su još jedna potvrda, onako, tragikomične su, da kažemo to, zato što samo još jedan, ako neko nije do sad bio svjesan, samo krenite da žulite, pošto banana država je banana država, znaš, jednostavno je tako, mislim, paklenik potpuno. Da. Samo što ne znam, nekako bi prije rekao da smo banana luk, razumiješ, jer ima više slojeva tog apsurda, tako da nekako skineš jedan luk, jedan sloj luka, pa drugi sloj, pa treći sloj. I ispod je što se osjeća još više, znači. Tako da, nikad kraja tome. Druga naša tema je o AI radnici koja ne radi. Je Oksi, naša digitalna radnica, koja bukvalno stoji, ne zna da odgovori ni na jedno pitanje i svako pitanje čeka ovako. Znači, standardna šalteruša za naše uslove. Znači, meni je prvo bilo interesantno samo ime Oksi, jer je to obično
nadimak za drogu, da, Oxycontin, tako da to mi isto bilo smiješno, zamislio sam Frank Gallaghera, razumiješ, napada, Oxy, you don't say. Tako da, to je zanimljivo. Uglavnom, Oxy je, kako se zove, AI radnica, asistent, što li god. Nju su predstavili naši vrsni kripto genijalci, ćemo reći ovom prilikom. Poput Spajketa, našega dobroga predsjednika vlade, premijera. I njegovog dobroga druga Alabara. I njegovog dobrog druga Alabara, čuvenog investitora. I eto, tokom prezentacije tog njihovog čuda tehnologije koje su predstavili, AI radnice, se desilo upravo ovo što je Kumares rekao, da je ona pitana neka pitanja i da nije mogla da odgovor. Isključivo jedno pitanje, znači, ali čitav taj snimak je fenomenalan, zato što, pazi, prije toga su bili govori, čuda, ovamo, naša prava ona kafanska priča, avioni, kamioni, no, sredite ovu kafu života ti da ne razbijamo ovu ljubičastvo, znaš. Ali bukvalno dođe i kaže, evo, sad ćemo predstavimo, ovo je Oxy koja kaže, spremna sam, može. Kaže, zašto te zovu digitalna radnica? Tišina, muk, ludilo. I ono što je najsmješnije, što je ono iz Šreka, ona je braš što drži karta, aplauz, znaš. Odjednom samo nijotkuda kreće aplauz. Ja kaže kao, ne, molim vas, tišina, kao ona sve zvučne moguće, kao kako zove signale ovdje prima, može da je poremeti, tako apsolutno tišina, kaže. Zašto vas zovu digitalna radnica? I ona odgovara, nisam razumjela pitanje, možete li ponoviti? I to su oni najdefault mogući, oni AI glasu, znači oni su se ne potrudili, barem lupam nekoga da nađe koji već je li to, da snimi barem te voice line-ove koje će da koristi AI ili nebitno, da su bilo što uradio, samo da nije taj default nekako. Skinuli su onu sa Google Translate-a. Pa pa taj default, potpuno glas, znači nevjerovatno, i onda se to predstavlja kao neka tehnologija. Ja bi se s ovim nadovezao, ovo smo pokrili nekoliko puta, čak i u prošloj epizodi podcasta kad je gostovao Pajke, ali generalno o AI servisima, AI alatima i tako dalje i AI generativnom softveru, znači sve je divno i krasno, tehnologija napreduje ovamo namo, ali ovo su neke stvari s kojima trebamo biti jako odgovorni, ne u smislu će se pretvoriti u Terminatore i ne znam ja što, ne u tom smislu, nego jednostavno ne može se zamijeniti čovjek realno za mnoge sfere. To je problem koje ljudi gledaju kao čudo rješenje koje će ti od nule nešto napraviti. AI je strašna alatka, ali ti moraš da znaš što ćeš da radiš i njemu da definišeš tačno šta treba, koju problematiku želiš da riješiš, a ne da kaže na već postojeću stvar, možeš li naći nešto što bi ga moglo izoblikovati kako treba, a ne kao stvori mi ovo od nule. I onda dobiješ legendarno generisane slike gdje stoje, kako zove, ljudi sa 16 prstiju na jednu i 4 na drugu. A dobro, to je već bilo prije nekoliko mjeseci, već je napredovalo to dosta, recimo što sam vidio u zadnje, neko je dao prompt da mu generiše sliku čovjeka u postapokaliptičnom svijetu kako se gleda u odraz od prodavnice. Da. Generisalo mu je scenu iz Last of Us. Sa sve ovim, kako se zove, što glumi Mandalorian. Pedro Pascalom. Znači, ti generativni AI, prije svega, rade na već stvorenim stvarima. Da. I to je ono isto što smo pričali Pajki i ja, kako jednostavno copyright zakon jednostavno ne dohvataju ljude koji imaju masu para, jer koliko god ih neko tuži, oni će to da plate, a sve što se desilo Puj Pike ne važi, i što je bila i situacija sa Sunom, gdje su koristili muziku i od Warnera i od ostalih, pa se Warner s njima sudio i sad su oni partneri u zločinu. Tako da, opet jako je bitno da AI nije inteligencija,
koja može da stvori nešto iz nule, nego stvara isključivo na osnovu već stvorenih imaš bočicu i sipaš, onda uzmeš drugu pa dospeš ovako i izmučkaš. Ali to što se dešava jeste da koristi ono što je već stvoreno i da jednostavno ne... Adaptira ga za neku novu situaciju, na neki način. Ali ovdje čak nije, ovo što sam naveo, ova scena čak nije ni adaptacija. Nego je, nije direktno scena iz neke epizode ili ne znam ja, ali bukvalno je... Nema veze, meni je super pokazao na osnovu fotografije selfija kako bi izgledao kao praistorijski čovjek, čak mi je mako naočar. Zamisli, i meni isto kad sam provukao onaj filter kako bi izgledao kao žensko, ista ti, Jane. Tako da kada mi zna sestru. Baš to je zanimljivo, vidiš. Recimo, mnoge neke stvarčice vezane za facial recognition su upravo preko toga radile da bi ti softveri, odnosno ti AI-evi naučili kako da prepoznaju facu, upravo korištenjem Face-Appa i ostalih tih nekih softvera, da bi se to koristilo za nadgledanje nas, svih ljudi. Tako da, opet bi volio da iskoristim priliku da se skrene pažnja na način na koji se sve to koristi i koje mogu da budu posljedice svega toga. Najmanji nam je problem i ovo što će nas po znacima navoda zamijeniti da bi napravili reklamu za temu na YouTube. 2000 dinara. 2000 dinara. Ovo je set alata, 2000 dinara. Iz nekog razloga brat radi zgibove i kaže 2000 dinara. Tako da ili oni Azijati što su nam nudili taj chi AI Azijati, znači mimo toga... Nisam razumjela, možete li ponoviti pitanje? To. Ali ajmo da skrenemo. Skrenuli smo. Ajmo da krenemo dalje sa našim današnjim temama. Sljedeća tema jeste, ja sam ovo složio, mladi ne treba da koriste TikTok da ne bi postali antifašisti, upitnik. Jer očigledno po nekima ovako bitnim političarima iz svijeta, odnosno iz Amerike, izgleda da mladi ne bi trebalo da koriste TikTok, Instagram i druge društvene mreže, da slučajno ne bi vidjeli istinu što se dešava u svijetu. Konkretno je bilo za pitanje Gaze, jer za Boga onda će da misle da je Izrael teroristička i zločinačka država. Znači, radiš genocid, ljudi misle da si zločinac. A onda isto bi se na to nadovezao i sa ona je bila, ne zaboravio sam ime nažalost već, ali pričali su žena koja je bila jedna od menadžera kampanje za Obamine. Jeste, za Barack Obamu, koja je pričala o tome kako edukacija o holokaustu i to je navela, ljude koji su učili o tome da posmatraju sve genocide kao loše, i da posmatraju agresivnu stranu kao agresivnu, a žrtvu kao žrtvu i da se to prenosi normalno na druge kontekste, da je zločin, da je genocid i da je to tako što ja smatram da je normalno. Nije, samo kad je u Drugom svjetskom ratu protiv Jevreja, onda je sve ostalo nije. Ali ono što je isto zanimljivo reći o svemu ovome, svaki put kada smo učili generalno u Drugom svjetskom ratu i o zločinima koji su se dešavali, uvijek se najviše forsiralo upravo to što su stradali Jevreji, koji su bili samo jedan dio ljudi koji su stradali. Da, ali ih je najviše stradalo. Procentualno i to... Po logorima, ako pričamo. Po logorima, ali to su samo, brojko 6 miliona nisu samo logori. Da. To je sve, znači ako bismo onda gledali sve koje je stradao, pogotovo civili koji su stradali, od bombardovanja do masovnih strijeljanja i ostalih zločina, oni su samo jedan dio ljudi koji su stradali u tome. Imamo tu cijelu istočnu Europu, znači sve koji su tu živjeli, imamo razne vjerske manjine, razne seksualne manjine, što bi se reklo, homoseksualci su bili jedna od bitnijih njima meta, stoga znak obrnuti rozi trougao, to je predstavljao, Jevreji su nosili, znate, Davidovu zvijezdu žutu, gdje piše Jude, homoseksualci su nosili obrnuti trougao, pa politički neprijatelji, pa i Njemaca je stradalo, brate, u holokaustu, koji su bili jednostavno samo protiv holokausta. Tako da
ja mislim da je bitno da to upravo da su mladi koji su učili o svim tim zločinima skontali da ti zločini su ekskluzivni u tom jednom ratu i prema toj jednoj grupi i da se to može prenositi na druge neke kontekste gdje se očigledno vidi slična takva namjera, kao recimo Belgijanci u Kongu, kao recimo genocid nad nativnim sjevernoameričkim narodima, koje nazivamo Indijancima, i južno i centralno, i oni su isto Indijanci. Isto je. I znači i Afrika i bukvalno gdje god je... Ali interesantno stvar, vidi, potpuno malo je digresija to sve, ali naziv Indijanci u suštini nije nastao od Indije. Znam, nego kako Indios... Una gente Indios. Una gente Indios, narodu Bogu. Ali, eto, nema raza, mislim, oni su bili nateljeni za taj dio tamo, tako da... a i usput ne možemo ih sve svrstati kao jedan narod jer je tu mali milion živio i čak i ovi čuveni Indijanci. Što dodi kao da sve bijele ljude u jedan narod ili sve crnce u jedan narod ili sve Azijate u jedan narod. To, mislim, ko zna, sami ti sjevernoamerički domorodci i Indijanci su imali milijardu plemena od Apača do Dakota, do Lakota, do ne znam ja, svakakvih neke se čak i države u Sjedinjenim Američkim Državama zovu i dan danas po njima i tako glavni dalje. gradovi, rijeke drže, to jest mnoge rijeke kod njih i dalje drže stara indijanska imena. Da. Tako da Mississippi između ostalog, najpoznatija. Tako da, No, povratak nazad na ovo što je poenta priče, mainstream mediji u Americi ne prikazuju ništa po pitanju... I kod nas isto. Pa i kod nas, ali ne prikazuju ništa što se dešava, punu sliku genocida koji se dešava u Gazi. Na društvenim mrežama nema te cenzure. Mogu da postavljaju ljudi koji žive tamo. Snimka što im se dešava. Tačno, ako išta to. I jednostavno na društvenim mrežama se ljudi edukuju o tome, na taj način. I kaže, veliki problem nastaje zato što mi kad hoćemo da razgovaramo o nekome, o Izraelu i o trenutnoj situaciji, kao ljudi ulaze sa lažnom slikom da je Izrael teroristička genocidna jedna država, kaže, zato što su gledali tako neke snimke na društvenim mrežama. Kao, brate mili... Još su se i drznuli da nazovu te snimke lažnim snimcima, mislim... koje postavljaju ljudi bukvalno kojima se to dešava, znači da je to postojalo tokom rata u Bosni, ljudi bi gledali Srebrenicu uživo i ne znam ni ja, sve te ostale zločine koje su dešavali u svakom drugom ratu, da je bilo kamera i da je svako imao kameru kod sebe, isto bi im vidjeli iz prve ruke što se dešava, kao što vidimo u ovoj situaciji. I sve to pod onim dobrim starim mi štitimo našu djecu i tako dalje, bla bla bla, i možemo se svi složiti da ne treba malo dijete da koristi TikTok i da gleda nekakve gluposti tamo, ispiranje mozga i ne znam, neke glupave challenge i tako to, ali ovdje se konkretno radi i o tinejdžerima i koji su već, razvijenih nekih stavova. I odrasli ljudi isto. Ali što je njihova tema bila da se ne može sa mlađima razgovarati, u tom smislu tinejdžerima i na college isto kako zove, i college populaciju. Da, dobro, mislim, college od 18. 19. i dalje. Jeste, ali odrasli ljudi. Ali to ću da kažem, ili tinejdžeri ili u tim nekim ranim 20-ima ili 20-ima generalno, znači da se njima više ne može isprati mozak jer, bože moj, imaju slobodan pristup informacijama, što je jedna od dobrih stvari kod interneta i dalje, što je nešto što pokušava da se ugasi od samog početka, a pogotovo od recimo sredine 2000-ih, da već ne može da bude tako slobodno, ali mislim gura se. I baš zbog toga je u Americi su htjeli da zabrane TikTok baš iz ovog razloga, a ne Nije tačno. TikTok su željeli da zabrane zato što kineska komunistička partija ispira mozak djeci
kroz TikTok. Yes. I pokušavaju direktor iz Singapura. Iz Singapura, kako zove, ali Koliko pitanja su ono čovjeku postavili da mi kaže da nije Kinez. Ali kako zove, znaš, ono kaže, are you a member of the Chinese Communist Party? Do you have a Chinese passport? Were you ever a member of the Chinese Communist? Ali ono je presmiješno bilo, ali tačno vidiš ono liku na facu, ono kako je zove, kao, ali IQ mu je prokleto jednak broju cipele. Ali ono kao, znači, TikTok služi da američku djecu pretvori u kineske sleeper agente. I to je jedina njegova funkcija. To, naravno. Hail Mao. To, živio drug Mao. Sljedeća tema. U neku ruku isto povezano s ovim fašizmom, antifašizmom i užasnim stvarima i naravno laganju ljudi. Svakodnevnici. Časna sestra iz Zagreba koja se isklala i za to optužila normalno muslimane da su vikali Allah Akbar dok su je klali. Koliko sam ja vidio po člancima i to sve, da je bila izbodena. Rekla je da je to odradio neki čovjek, stranac. Opisala ga kao muslimana. Ne znam kako ga ona opisala, ali nekoliko desničarskih medija iz Hrvatske su naravno odmah rekli to je migrant, to je neki kafeni čovjek koji A to kažem po opisu, ona je rekla nešto tipa tamno put, tamne kose, oči. Uglavnom to je automatski bio džihadista koji je odlučio da ubije časnu sestru jer dolje sve druge religije. I normalno drao se Allah Akbar. I drao se Allah Akbar dok je bo. Da bi se na kraju ispostavilo da je policiji njena izjava nije nešto pretjerano pila vodu i onda su ispratili korake ovamo namo i onda su našli mjesto gdje ona kupila taj nož i sama sebe izbola i optužila nekoga jednoga čovjeka koji možda nikad nikome ništa nije napravio, ali dovoljno mislim kao ajmo na noge da branimo križ. I srpsko. To. Za krst časni slobodu Kosova. Eto, vidite kako i Hrvati brane kršćanske vrijednosti. Tako da, znači isto situacija otprilike kao ovo kod nas, gdje su neki... Osim što je to, izvini što te prekinuo, osim što je to naravno policija jasno bilo da to nije niko nju napao, ona je na kraju priznala da je sama sebe izbola, da je kupila nož sama sebe izbola. Strašno. Užas, ali eto, dok se reklo što se tačno desilo, narod se već popalio i ti desničarski mediji koji normalno tu vatru samo rasplamsavaju, jer ne daj Bože da živimo mirno i normalno, mislim, to bi bilo strašno. Isus bi bio ljud kad bi normalno živjeli, ja mislim po njima, rekao bi čovjek. Ali, kapiraš da počinju svi ovi nekako stvari koje slušam, ako počinju sve više da mi zvuče kao malo watered down varijanta Jovanke Joli, znaš, kad dođe priča, kaže kao bijeli ljudi, kaže, ne crnci, kao to su nefili ili tako nešto, kao oni su već bili na zemlji, oni nisu ljudi, kao kako se razumije. Dobre stare nacističke priče, samo to kao kad sam već kod toga, kad sam već to pomenuo, eto, baš konekcija sa Jovankom Joli. Generalno, sve te ezoterične teorije zavjere i te priče o ne znam ja, Lemuri, kojim već fantazijama, Tartari i tako to o kojim ona priča, sve su to, ali bukvalno smiksali u jednu priču nacisti, konkretno Heinrich Himmler i njegov taj neki okultni krug, crno sunce i tako dalje. Znači sve te priče na internetu koje možete naći, možete bukvalno da trejsujete nazad do Jovanke Jovanović. Pa je, Hitlerova mama, zamisli. Ali to što ona priča sa šalu na stranu možete trejsovati bukvalno do Heinricha Himmlera. Tako da, eto, čisto da ste upućeni u to. I Jovan Gejolić je još jedna od jako loših strana interneta, jer svakome dozvoljava da piše što god hoće, zato što je njen izvor informacija istorijskih Facebook. Da, grupe na Facebooku gdje jednako šizoidni ljudi poput nje pišu svakakve gluposti i ne znam,
A recimo, ajde, mene u jednom momentu interesovalo da kažem te neke ezoterične priče i tako to, bilo je zanimljivo za slušanje. Ali, brate, znaš, mislim, to sam gledao kad sam imao tipa 18 godina. Ali, znaš, gledaš to i onda kao... Pa dobro, nemoguće da ovi ljudi stvarno misle ovo, razumiješ? I onda se ispostavi da stvarno misle to. Ja sam mislio prvo da je to kao pričica neka, razumiješ, da je neko smislio da je jako kreativan. Da. Zapravo, ljudi stvarno vjeruju u te stvari. Slušao sam podcast na Inkubator, gdje je bio kako se zove, Ćelavi iz Balkan Infa. I kaže, pričao je voditelj s njim oko toga, kaže, pitao ga konkretno za Jovanku. Kaže, jel se ono sproda, kaže. I on dolazi viče, kaže, ne bi vjerovao koliko ljudi ima koji stvarno dolaze, traže svojih 5 minuta slave, razumiješ, i onda dođu i priču raznorazne priče, ne vjeruju ni u što toga, su fino smislili priču i to sve. Što ti je neđe kad slušaš te priče, stvarno kao... Ima smisla da se zajebavaju, znaš, Jer kao nemoguće da... Ali onda kaže, ali također prenaražavajuće ogroman broj ljudi koji full vjeruju to, a Jovanka je jedan od njih. Znači ona full vjeruje u svaku riječ koju izjavljuje. Nekako smo došli do Jovanke Jolić i Balkan Infa, ali nema veze. Zašto da ne vode do Jovanke Jolić. Kako bi se reklo. Dobro, ajmo dalje na sljedeću temu, da ne bi nastavili dalje o Jovanki Jolić. Sljedeća tema, opet povezano nekako s ovim već što smo pričali, jer sve je povezano, o Izraelu i sljedeće godišnjem, Eurosongu. Znači, trebalo se glasati o tome da li će Izrael učestvovati ove godine ili neće. Eto, ipak se na kraju izglasalo da hoće, uprkos svemu što smo prije rekli, ili da vrše genocid. U čemu se priča zadnjih komad vremena. Prevelik komad vremena i ranijih godina se tražilo da budu isključeni, isto kao što je isključena i Rusija. Napada na Ukrajinu, jeli? Da. Ali to se ignoriše, Izraelu se daje prostor za reklamu, jeli? Čak i pjesme koje su slali su bile apologetic pjesme na temu svega ovoga što se dešava. Ponijelo ih je društvo. To bili su u lošem društvu. Naučili su svojih najvećih krvnika ono što treba da radi izgledu umjesto što ne treba. Ali nebitno, u svakom slučaju, na tu vijest, normalno oni koji su već rekli da neće učestvovati ako Izrael budu učestvovati su to i potvrdili, znači Španska, Slovenija, Nizozemska i Irska, za sad. Španija, ne Španska. Španija, pardon, kupo meni, znači Španija, Slovenija, Nizozemska i Irska. Znači oni bojkotuju, potvrdili su to, možda budu još neki koji će bojkotovati. Njemci standardno jedu govna. Ministar... Uvijek, izvini, prije što pređemo na to što je rekao njihov ministar, oni uvijek su na strani Izraela, no matter what, zbog toga što su Njemci... Da neko slučajno ne pomisli kao... Da neko slučajno ne pomisli da su antisemiti. Baš zbog toga što su napravili genocid nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu i svima ostali na koga su se dovatili. I da ne bi ispalo da su oni će da podržavaju Izrael što god oni radili, znači nebitno je li to ubijanje civila ili nešto normalno, ali podržavat će ih u svakom slučaju. Jer, Bože moj, Njemci su eksperti za genocid, ne znaju što je genocid. Što si htio ti da dodaš, što je rekao Ne, kao primjer toga je jer kad je krenulo glasanje za da li će Izrael biti na Eurosongu ili neće, ja mislim ministar kulture njemački ili ministar medija ili kako to znam, je izjavio da kao to je ubijanje neke, kao to bi bilo kontraproduktivno za svijet, za kulturu, za sve živo i to, zato što kao ne smiju da utiču tako druge države na to, kao da ako se ovakva priča o Izraelu, onda Izraelu se ubijaju šanse da pobijedi, razumiješ, a treba da ima jednake šanse, kako družo, čemu pričaš ti? I na kraju dođe i kaže, ako bi se izglasalo da Izrael ne nastupa
na Euroviziji, kaže, onda i Njemačka odbija da, kaže, to je, kaže, protiv svih naših uvjerenja, Znači, Njemačka, onako, mislim, ne možeš zamisliti Euroviziju bez Njemačke. Svi znamo svaku njemačku pjesmu koja je bila na Euroviziji, od kako pratimo Euroviziju, kako smo djeca bili. Da, svaku njemačku pjesmu znamo. Pa vidiš kako znamo svaku njemačku pjesmu. Znači, stvarno, mislim da bi bila grota da ne učestvuju. Sad, apropo svega toga, mi ćemo svakako pokriti Monte Song ovogodišnji, naravno, koji je prošlogodišnji, uprkos tome što ja barem lično bojkotujem Eurosong kao takav, ali Monte Song ćemo pokriti kao dešavanje u Crnoj Gori, jeli, kao način da crnogorski, da kažemo, muzičari mogu da se predstave i da, kao nešto što će eventualno uticati na to da naši muzičari budu zapravo i cijenjeni da se slušaju u ovoj zemlji, što nije slučaj trenutno, liše Sergej Četković ih usija od prilike. Pa više se gleda na to kao na neki vid eksponiranja domaćih umjetnika, nego na takmičenje za Eurosong. Tako da mi gledamo samo taj jedan aspekt, ovaj drugi ćemo da apsolutno zanemarimo. Iako sam Eurosong je, mislim, isto način da se promovišemo i sve to, ali s obzirom na... Ali isto zadnjih x godina jedno političko takmičenje najobičnije. Pjesma nije značila ništa. Od samog starta je to jedno političko takmičenje, jer u samim početcima Eurosonga nisu htjeli da uključe države koje su članice Varšavskog pakta. Da. A u Evropi su. Da. Mislim, na evropskom su kontinentu. I onda, kao odgovor na to, ne znam da li si znao, Sovjetski savez je organizovao Interviziju, Rusija je ove godine to vratila, ali Intervizija je bila jedino takmičenje u samom početku koja je uključivala sve evropske države bez obzira na pripadnost u paktu i nebitno da li je NATO ili Varšavski ili što god. Znači, nije se gledala upravo politika, nego muzika, i to je onda preraslo da su se pozivale i čak i zemlje nesvrstanih i tako dalje i tako dalje. Znači, to je Sovjeti su prvi ti koji su napravili pravo međunarodno takmičenje. Nisam na taj način pričao o tome, ali slažem se u potpunosti, da na taj način jeste uvijek bilo političko takmičenje, ali pričam kao nekako po pitanju dešavanja u svijetu i u Evropi, neđe donekle možeš da pretpostaviš ko će da vidi. Mislim, greo te kao znaš koja crni humor volim i to sve, ali nikad neću zaboraviti, februar je bio, tako februar kad je Rusija napala Ukrajinu. Da. Ja na fakultet sam bio i to sve ujutro sjeo na predavanje, izlazim s fakulteta u 1 popodne i otvaram telefon i prva stvar koja mi iskače kao Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i prva stvar koju sam ja tu izgovorio, jer sam idiot, je Ukrajina ove godine osvaja Euroviziju. I to se desilo, mislim, hoću da kažem na taj način nekako političko, mislim kao na primjer, tipa, apsolutno, slažemo se, ili kako je zove, imamo progresivna jako po meni razmišljanja, ti i ja i to sve, ali na primjer, na neki način također ljude je više bilo strah prije 10 godina i to sve da Conchita Wurst ne pobijedi, razumiješ, za to što kakve će reakcije biti da nisu puštili ženu s bradom ili muškarca u haljini, razumiješ, kako je zove ja nisam imao problem s tim, mislim, i totalno mi je nebitno to, u smislu kao ko će pobijediti, je li muškarac bez brade ili žena s bradom ili što. Ne pričam to, nego kao raspad situacije. Vidi, što je fora s Eurovizijom? Euroviziju su uvijek nosili na svojim plećima LGBT populacije, da se ne lažemo od samog starta, i dosta pobjednika i ranije bilo da su pripadnici LGBT populacije, s tim što se nije dalo njima na značaju i uopšte da kažu neku stvar, jer brate, u državi u kojoj pobjeđuju, recimo, nemaju pravo da žive. Da. Mislim, postoje, to hoću reći. Ili nebitno, nemaju pravo da imaju slobodan život, jel? Tako da u nekom smislu to što se okrenulo
da se dalo više pažnje, to mi je dobra stvar, ali apsolutno nije dobra stvar to što opet se onda i LGBT populacija koristi za neko skupljanje o tome ti pričam, ne, ja ti kažem, jedna stvar je određena doza eksponiranja, znaš, to je apsolutno nije problem, ali pričam ti da dođem kao, ok, udario je moj kriterijum, ima očigledne, razumiješ, znakove toga, treba da pobijedi zbog toga. Ne. Razumiješ, isto... da pobjedi ko je najbolji. Onda, sjećaš se... Onda su ko dobije najviše glasova. Isto tipa Ukrajina prvi put kad je pobjedila, razumiješ, zagovnalo se bilo oko Krima, bilo onda tako i to sve, je došla neku žalopojku, pjevala o Krimu, tamo nešto ili to sve, opet Ukrajina pobjedila, razumiješ. Jednostavno na taj način se skupljaju poeni da se pobjedi, o tome pričamo o političkoj varijanti. Tako da svakako, mislim, dupli standardi i jednostavno pravljenje političkog šova od takmičenja o tome ko najljepše pjeva pjesme, mislim, ludost. I to nas dovodi do kraja ove setimane. Ako se što desi do nedjelje, desi se, mi smo bili kratki s vremenom, moramo biti Djede Mrazovi, DJ-evi i vježbati i svašta nešto činjeti, tako da... Što da vam rečem? Dragi naši gledalci, to bi bilo sve za ovu setimanu. Share, like, subscribe i komentarišite. Hvala vi i polako te. Pozdrav. Pozdrav.